Odofo enne so attention TV yabepie ewo wafie mu na senia da ye no enne ye papa Prophet ANTWI oye eja wono de wudi ni die hia wiase mu natural things de enya de abetoto no fom kra eno ena nam so ama ene yaba bepie ewo adintrom yaba nanan ase na ensem bebre ewo ho a ene yaba besua ene enyama bebre ho ba beda ne di ede a kire yen se beye na wapomuden ene wasetena ebeye jojo eno nti gibre na tweme mi twa me ho abasi Brofo enase enkan se unya abotre tweme ma mi twa me ho ekobaye na senia medi kan kan ye spiritual talks so na wo hweyi emre aso se de besom na me papa Prophet ANTWI ewo me nchen wa ha ye besua ne ma bebre me de eya me frɛ no spiritual bulldozer intene me ne twetwe nkomo na ye hu se bibi wa ha no wo beka ho asem ne enyina ye nya ye chefa wom enti ka me ho ne yema na kwa aba papa me mo akwa aba me joso Papa ene mehu se body dua bi da ha na dua ye da ha yi eso fa so ne sa na den ene wo de ba be som Ghana manfo yo mirase mami chia Ghana hwefo ne adofo ene attention TV mochidifo nyina na edua ya wo hu se da ho a wo kan wasame mami chia nipa ba akomienu bi mami chia me yere kwenwasi na mami chia adifo kukuda momo maimu na mamichia ya papa Prophet Jonah Jihu apia kabore ted na mamichia odifo komana tewia na mamichia ya papa papa ekura bire finidi my nipa na doso wadi asie nipa na doso Don't say D4 no penny for Modoso. The enquire answer by if see the need you wood the momo. What I say? Now I mean, cheer me, I mean, you have Maja Goraja. I mean, cheer me, I mean, you have Maja Goraja. So what I say? Near Unim Susum Samono Susum, we a pure spiritual manner. Only a Susumuni Paubunu. Now they need the Diamano. Non so shower, non see the any diamond. It is a sojani. We sojani, Shian, or say now. O man rank my menchia papa odifo akwa aha ene na me kai so na me free me trim bet nya me abo mama kai ma me papa odifo akwa me chiawo ne tie ne se sia kasen na sunsum toka ne ama me be kasunsun sa me checha sa difo ne asofo mpanifo nyina no ade a mo no sunsum nyima no onwa yanse ye bae na ye de sunsum adwaso na me ye tie efiri na na ma bere so ena sunsu madwane beto fie no ne akwa beto me enti we be se na difu kura de no poso kire me pese bi na wabehu a wo ka ho asem no ne tie se brodi dua ya obi anim se brodi dua de ekotwa wi a ne ya den esum faso ma biem eni tumi eni hwe biem na me pese me kire tie fo no ma hwefo ne madofo se brodi dua ya sister uhu me ba uhu ye da hai eye ade a ma me pagya na kakra na tie fo na dofo hwe we eye dua brodi dua so what I say eye brodi dey ni dua amefa to ho na sa brodi dua yi eye ade a me be kire sunsum tumi a ekita na maboa nipa ama nipa nya so mfaso because ne yenim ne se anka Africa nyina ye ka ba bi a yenim nnuro efa sunsum akwan ne yenim haban a anka Ghana da mfua but titifo no abaye a omukwa ntirima no ya ba yen kire ya fesi ya kire ya bosomsem ya fesi ya obi yese yisi but na me kan se brodi duye oba sabe wabunsa moja ne entwa oba untimi nka se nyankopon ye ne se eye enanson no wakọ uba ma wie wakọ mfikire wie na yese wo hu ate ede toso mienu miensa no ukuntimi ba ho ema mo nyina mo manage me boa wo yo ba nti na mi sisu pe no na we de hwe oba ubebu nsa aboso mienu aboso miensa na moje pramo be mentimi ma ho aka me kan kranka ba ka amen ane papa maje so amen etie fo so nye so ho ma me sa thank you ne etie ne se yan hwade o brodi da hai se ma peja mi peja nwan ho kakra nkyerɛ wo hu ade ewe
obi enim ne na de ban we ye wai o waya na wodi ato wadurom na waduro na de betum no wodi bomode na wosoa sisisoa o sisiso na afi afia hwade moja na atu bebre na wontumi nya ho hwe no ha ho kope brode ahaban no brode a MPA aduane ma so da no ahaban no atwa na de aba bedroom wo bedroom utwa mi na de ato no watena so no asam onan wo so wo de se wuku ne ho ha mane mo no yin setemaw moja no te set 10 enuaba ebetwa ento ase enwini koto hu moja ne biem wo ye first one wo ye second one third one moja ne betwa papa aya na abre nyina no se nia wo kan no me de minim se enkabode de na aduane na ya ade ehia ni duane abre nyina ye twa to kyene enti kwan ben so na bode eye emunsuo no ana se eye eho enwre ya wo de cheye ye papa kodwo apostle safo wo ye aduro bi a ye de water eye nnuaba so meka nnuaba bi ti se cabbage ne sweet pepper na sefo ofa tilapia yemu nyama na yadweregu ne ho na yatweregu no na wotwa brodi dua mu nso no wachin no de ya nutri aban no na ne nso ene nkyene na wasi na wafra owi a ode ko spray du no so a utimi tibewe utimi ebre enti brodi dua nya de a yetwa wi a yato atwene o eno na me kire spiritual side no brodi dua wotumi eninti na me matombo ase a me kire oba moje tumfihia bebre wodi ene doctor phone timi solve problem no hwade obi wo ha onyem onim se nsuo gu no wo yoba obi wo ha wonyem nsunsuo yeden egu no eno so wa ho abakoto futufutu bi wo inside eno so sisuo na ye mre me pacho tigu brode so na fa wo to trem na de ma oba ne nkan kakra bi nsuo ni betwa wow ebusiana jese Africa ye woniama pa wa hanumu senia Bible kan ye no se yendi aduaba na efa ne haha no ensa yawe na chese ye woniama pa wa na papa apart from sa yawe mienu ya wabobọ su ibode na timi ye niama kwa ekire pi sensa na ase ye nwie agoro ne ba ofie enso wa sha ase fa okete bo eye ofie na eba wade ase madofo ne mahwefo a etie mi no aninti amma me hu hia wo mo mayensan kwa ye ni mo brodi dua na nkasa isi won aduane na wo no obi a osa aye ne yem me pa hwade ye wo de brodi na wadwa wi a wo de ohun sa ponchi na aduane no enti wo de mana we no osa no ho yare ye otwitwa wo brodi na otwitwa na ketenketen de gu ade mu wo de fa danchire kakra bi gu sina mani su ade kye a hwensuo no ho na ade nom within 1 week wo yem osa na afiri ho afehwade we amesan kana obi a wawe nsampa ompese beko why adopted agini singambu no mu otu antu no ya de brode na etu ase papa aya eno no eho no ehu hia me pa ebi se ebinom ka se wo bi ho a wawe nsan ye de grawa na asi ne yam enti enti na se ye de grawa na asi ne yam a akwan ben na bode betimi afa so betimi aye anwanwade sa eno no yade obi a ono nsa ne pa na kobrodi dua na se na brodi na apem ya wa apem ho thank you ye yi apem no ntire na ya ba na ya wohoro ho na ya sisu na yi nsuo na firimu hwade o yi nsuo ni firimu wi a anajo 12 na de wagina bodi dua na se na ye de gu glass ya de nchen kakra be egu mu no wanom ono ma be fesa nsa na firu ni paduam eye hunhuma de ne de aya okora ifiri ho beto wonum biem what ya see ma yenkwa ye nim na mensa nkyere wade brode eye mfasode bebere kanena apim duane kura gina okora yesi ye wonkoda wonsi ye wonkoda yesi akoda ne ye pese ni tire ye kama na adwi mu do se na ne hwene mu nyanwenwe ne ya che wansa na ya kunu ya titini timi ensa ne ye brode apim ase ne ya bobo so se na akoda ne be obi hunyansa sa abo wansa ne de asom no na ne tire yama bam so ne obi am pese wansa na be wura ne garage mu
obi ampese wansa be wura ne garage mu eye sunsuma de abo wansa nim nyansa na dwi mu do du pese oba huhuma wa woni nteke ne da ho no ye de brode apema sintin no ene wansa na timiensa na yesiso no ye de asom no na akwada na dwi mu bie nyankopon mo bibia kekewu e won faso de anyame ntima wansa so baaye na wansa so boaye Africa obi osi yamfa wansa tin som ne bada no na se aba afufuo de bia ntine ye ma wo mo so mo so na wadwen ne nye wada se o mo so na wadwen ne ye den enye wo nsa kwara bia na adwen mu do bia no se onim homa na se ye den wansa ti ene apema se ne som no yamfa bia nsom de na age egu ti akwara bia ye talent o kanyansa sem bia no ye de bi som no papa na wo kasa no wo apem edin bode no soso ye mo ahodo mienu ye wapem ne ye wapentu enti na apentu dia no ebia no bi beka se apem dia ya na ho na kakra apentu dia ontimi mfa nye eye dwumedie ya wo bobo so ya na ya me won se ye wo ba ene ye wo ba ma oti ontimi nyanyama nyina ba ma ba na abetimi aye ene nyanyama ba ma betimi dwa na tare egu no kode ne boso nso betimi de oboso anante enye yenti apem dua eye na dwuma oba no so apentu oba no so ye na dwuma ena apem no kra ebi wo ha enso ebetime si wo sa enso eno so dwuma ye den edi eno so ukofa sa apem na enso no ene brofre bema na sintini ene sa apem na enso na sintini na waka bom hwade oba wa fa afuro no enyina no anase ahye ne boso ukwa doctor si yehu utie me na wafa brode ahaban awo nti na me se ne yawo so kura so wonfa so na wayam na watia tare mu na wachichire wode ye pewroba ana koja na fato so na fa bo afuru no so se ye hunhuma de e na obi na eye wo saa ade ba chini pan ba nanti ne nema be pauchew so enti brode dua na da ho no ye wonfa so bebre bode dua so but ye den see efisi ehunhia ye twawie ye nyampesi ye de awie what ya say yama bebre na wo brode duam mfaso de bebre na ye nya ewom but ye be den ene ye hu e be den ene yate papa wo kasa ye chi no bode adua se ye hye ne nso a obehu se ansa na bode na nkasa beba no bibiba te se flowers eno na nam so ma bode ne ba wa kira haban wa kira bode ne hono no na emom ansa na ye beba ho no so na obeto aso no mepe se etiefo mo betwen ye ni etwa ye ho akwa enkwa ba bia efise wei ehiama me no mienu titiru ene ye ema no enti twen mesisi a mo akwa ba biom se ojebre etwen me ma yetwa ye ho kobaaye na papa ba beto na nsem no so mebisa na asem bi a eno so hu behia pa na asem ne se wonwie ye enti ya beyi de na moma ye nto aso papa se ne na wo ka no ko anima me na fei sa enhwire na eba ansa na bode aduane na kasa aba no so no wa kire ye no so ebi se ehu ene ama me gidi se do so pa yi wa bisa se me da se pa na wa hu se brode no ye wa apentu ene ye wa apem ni yi ane to ne sen ho no ma me be kire ade ye de ye de abonkruwa na ase eye kokko bi no ai te se je ne nketwa no sen ne to ne wo fom no wa hu se enne fitilasi abesi disi ma anwa twom nufu oba bia so be ka no kore a nufu ye precious ma be ma oba ba wasisu no onyin na oba ade ne fe ono kokoso ye ne nufu oba tumirika ba unsa miriketo ne be fa eye nufu be ma adwin be bia eye nufu papa hono yo be ma na adwin be bia eye nufu ye president Nana Akufo-Addo Sebi na dwin bebi a enufu sebi aburu sebi anyado otumfo ote kokoso na dwin bebi King Solomon enufu asofu nyina tie yi meso sofu kura ma dwin bebi enufu mema ye ntwa nufu wade ase ye bukotodwe kura anse yetimenya nufu no bia den anom mema bebi bukotodwe wo ye hwan we bukotodwe etie mi se ho se ye mi se ho se
nufu ni ye twagwe ede ne ye be chie feelings ede ne be chie worship nufu se sevi pa ye wurade na se nufu ngu ye na se gina se wo yire na se nufu gina mu na atare ne transparent kakra na gina mu na oba nam fie na wo hwe na nufu se na si ye digi ha enenti ama ma bebrom nufu agu no omo pompe na se nufu ye one of the key to the woman part of the body of God created. What you say? Papa o kansem. E so supernatural. As me do wala say so ba person you hwe ho a e nufu any baby but baby akasa nji rumo de kra de so ni say de hye baby na nufu de me pa chaw ade obodin a na wadwuma ye prekesen why release be me bia na no bonu fuma na why release ani kina me boom ma na me dom ma na me sanfere ma because ma wa ade bia be mani what you say esunufu ni etwa tugu saa me hu saa na ye mahomete na me say den na meme ye benum eden ye benum eden ye benum meme eden ye benya enyifa benya de ye enum na doctor fo twa no twa doctor fo no sabi omo nwene eno nso twa no twagu wan twa so bewu o twa kra no sa san be ka ba kunti na ma bi ne masase we so a ye hu mo say mema be se be ma no kompem kra odi kan di unufu ho agro liput na no sana e frɛ no dey nipples no o so no sa na ma oba no so no ba bia de ama no ni nwa kasisisie ni be se sa de su no mu twatugui ma yamra apem no so me be kire wo ne to na se ho no sister o kotia o ma ne ntofom o de ade pem sa no aso no ka e ba cha o di fia twitwagu kukuom fasija so but before be sa 20 pesos beto ase ye ntene sa keke obetena nwumiri no nsia na na patututu no nsia 6 to 6 ada so betena na pa 6 ana nwumiri 6 entena wiase wotena wiase ya de ya onfiu on saw yare na hwade o wajwegu aduma kopenunum na faka abe ni mu futufutu no faka chekere fa ama adeboti fa chekere afa mawura onfa no funu ntuni nsam no onfa nsua ewo mu a eye brod ne to no onfa huru no funu emu asi po no ayese agbelema no no fu emutumi yade ndenti se yakayaka so no yakayaka sa na no funu emu asi pot se yakayaka nje asi po yakayaka sa eye moa na ode huru me pa che ode owi a jai nufuo no nsuo na de huru ni siwo na de hwe ade papa asama wo kan die na ansa na no dia wo kase ye mfa de mpia enti untimi mfa se kan entwa be mfa se kan wo de ayesoro na wonti wo de dua na pia na wache se wo fam dia kwa na wabu na wo discount wo na wabu wo de wade abafie bate wo soro apem de wo se kosoro ye wapem titia but e wase nipa what I say wo wia wo de wo huru wie na nsuo ni se oba 5 to 10 minutes abo se moa no omo na mu enso na de ahohoro no fo no ho no wo de ahohoro ho keke me na me ka kire so obo se for 3 days na agbelema na gina unufum de ne na obi so ma ye me ya obi so ma ye me ya no oba so feelings ni gina unufu no oba bi wa so unufu ma na ho esane no na no ho abai no enso won se ade be ma no ho abai na be ma bi so ho abai no eno na ye twatugui etodi for ma ba ma wiase nyina se me be kire sa kwan sadie na so unim si yedi pressure diabetes appetite B etu ase wa na je se Ghana nyankopon ehira yen pa papa me se ma hwebro ni bi documentary o se opa abuo bi aboa na o hwe no waye ne research Ghana pe na wo sa aboa no aboa ban no papa thank you wo aboa na ye friend kukurbinsin no onyire ono ko kan tete sebe atiefo mo fa nche me ko nwire mu a wo se sebe wakoja wo nan nwire mu no ono obebo toilet nti se banku obobo piapia akosa Ghana pene sa abo no wo eni baby ya woni ma dia sa abo no wo ensuo bi wo no to no
na a cure yare ti brunine research hano nti opobi a obetimanya bi ama no e wo Ghana yesu ne ati aye hu ne a yade ye ho ye sabo an kura no se kuro tu na kuro kese pa tu ne tunso no gu kuro mpeda na kuro ne gu entina papa eno no wo de be fra dia wo ken ya na se sen na wo be ye ne dia bomu a ebetimi aye adwuma bode ne ba bi a wo ken brode ne wo ho no ye ka ho asema ye nwie da wo brode ne kita part different what I say brode dua na ye wo ho na ade atwa wo na wo chin su gu su instant da wo say eyi moja na firi ho na fe kroni ewuba so what I say na sa nufu asema me kan wo ye ne for 7 days people say why free no wonnum bibia nko woni padue bi wo de fa horo wo de horo so saa wo bo sampa onyankopon otumi na nature aye atwuma menu aba ma wo se o cameraman ka se tama so na wo de ma me mfa ba ko bi nka ho ne ye nkomra because adofo ne tifo hwe me no kasa bebrebe mfum so mpamu da na mu ensu adɔ no ne ko hinem etiefo betie program omu nuomo ho da ahwefo ahwe omu nuomo ho da what do you say papa mepese senia wo kan se hu adwuma ana nia eye no edoso ni ntino da foforo ye besan so atoa so na mum ahwefo mesremo ese papa ensem bebre na waka ebi ene se bode esa diabetes na esa bleeding se bia moje tu bebre no ana se mpo oba wa fafuro na yefuru no etime pon a eno so esa ho yawe ni nyina achi breast cancer no fomu kokoram yade eno so bode kuro ya esa enima bebre wo hono ma papa ebe kire ye se de odi kan kan ye no eye enwuma bebre enu nti mesan so atonsa afre papa ni asan so atoa so na nsa na no mepe se papa wankasa ode wo number ebe tudwa se na be obi hwe me wo fa ahohiehie mu pa na obetimi ne wo etimi di ensa wo so yo me na my 0543 419160 and also from 0553 so 1462 madam asese mubo pime na se nyame ya adom na ekwanya bi bemu a ye beto aso na ya hwe brodi bi ye frɛ ne enyinetia eni oniaba eni onisi papa owonta brodi bi wa ebomiensa ebomienu meba ba kire omo so dwuma edi wo nipa bra bom na nipa bi esa ka onya sa brodi dua na ba ko pe esi wo compound na o ma asintu da abaifo mpe sa brodi na bo entam yenu etumi gina dua no so na asum yenu no abaifo mpe enwachi wade kese ye brodi ba ko be so nyina tia no ne dua no ye tututututum eno so nipa bia esa at least unya bisi wudanchi na ya Ghana fo ye sika ba ye sidan ahwade ne ya hwefie no nyina concrete enyansa dodo no enyansa dodo no eno na se wo mojabro so a sa brodi dua na haban onuanom keka na pa mojabro so na ko nti hospital no ekuyen na mo abrinti ne ameka se me chia obi bia ohwe me no nya abotre ehwe no omo attention TV ne be nhira me do biase Monhwe attention TV na mo be yenhira dia wode ama yen eburu bibia so ye ka se nyankopon ehira obi a enye sika nko e na enye adan na mom wunya wahoto na wapomudin a eno e na ye enhira kese bi se eno e na be mo wetimi akopesika atodan ato asase atoka eno nti onua medase pa sa wo gebre na wo hwe yen e ma ye de ensempa sei e be som e wo attention TV so na mom e ma wo remfi ese abre nyina no wo be subscribe like na share na ensempa bi sei a etwego attention TV so no onua bi nso ensa ebetimi aka ama ono nso enya ne fa hode na waye enhira medam ase